Жұмалар ве күн шерефлеріңіз хайырлы олсын. Бүгін февралінің учы беқырым ижғалының 1072 күні. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдыке эфирімізде бөйле хаберлер. Ярдым еткенлерге қаршы атеш açыла. Авдеевкадaki сакинлер эляк ола. Илкевеля гуманитар мерkezlerine қаршы атеш açıldı. Romanya paytaxtında narazılıklar devam etmekte. Seçimle geldiler ama gözümüzün önünde çalıyorlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga Qrim uchun berilgan sanksiyalarni lag'u etmayacak. Qrim Ukrainaning bir parchasidir. АТО штабының матбуат меркезі кешкен күннің нәтижелері хақында хабар еткеніне көре, Украина позицияларына қаршы 114 кере атеш açылған. 4 арби эляк олып, 17 кіші яраланғандар. Донецк юнилишінде Авдеевка, Пески, Каменка ве опытные районларына қаршы террористлер Град, РСЗО, БМ, 21 селясындан уджум еттілер. Бұнымен берабер күн девамында танк, чешит калибрлы миномет, гранатомет ве дигер селя құланылғандар. Гритная ве Луганск тарафында 122 мм артиллерия ешетілді. Луганск, Троицк, Маринка, Верхний Троицк, Водяное ве Пески юнилишінде есе чешит калибрлы минометлар чалышты. Эн чоқ Авдеевка сакинлері зарар көре. Анда террористлер гуманитар мерkezlerini yok етелер. Ерлі сакинлер арасында эляк олғанлар ве яраланғанлар бар. Донецк вилаетінің арби гражданлық мемуриет рейсі Павел Жибривскийның айтқанына көре, гуманитар мерkezlerine қаршы атеш açması бүтін ахляки нормаларны боза, чүнки анда арбилер yok. Илкевеля гуманитар мерkezlerine қаршы атеш açıldı. Bu ikinci мектеп, анда біз Запорожьеден келген гуманитар ярдымыны қабыл етейдік. Анда 152 мм снаряд түшті. Бұнымен берабер 24 yaşındaki oğlanını öldürdü, dümen başında. Büyük Britaniyadan fotoresam ve kadın yaralandı. Kadının arteriyası yaralandı. O hastahanede elak oldu. İngilizlerinin ise beti yaralandı. Ona ameliyat yapıldı ve Покровск hastahanesine yollanıldı. Русияге қаршы yollanılған санкциялар анжақ Қырым Украина еркеніне қайтарылғандан сон тоқтатылажақтыр. Санкцияларының қысқартылмасымен бағылы бойле шартларыны Бірлешкен Миллетлер Тешкілатындаки Америка девлетінің яны елчісі Никки Хейли сеслендіргендір. Бұл ақта CNN білдірмекте. Бұндан да ғайры Хейли Москвадаки ресми елбашчыларыны Донбастаки вазиеті үшін такбих етті. Бірлешкен Миллетлер Тешкілатындаки Американың даими темсилчі вазифесіндеки Никки Хейли Дональд Трамп теклифіні Сенат январь айында қабыл еткендір. Америка Qo'shma Shtatlari әр вақыт olғаны кебе Русия тарафындан Қырымның ижғалыны такбих етіп, дер-ал азат етілмесіне чағыра. Қырым Украинаның бір парчасыдыр. Қырым әсасында берілген санкциялар ярамада Украинаның незаретіне қайтарылғанынан сон иштетілежектір. Украина шарқындаки кергін вазиет Киевнің Америка Qo'shma Shtatlari яны мемуриетінен мұнасибетлеріні түзетме тешібіслерідір. Бұл фікірні яқында Русия президенті Владимир Путин Букрештіки матбуат конференция вақтында айтқандар. Бұндан да ғайры оның фікіріне көре Украина ежнеби мемлекетлерден иләве ярдым берілмесіні істей. Олар әмелде олған мемуриетінен мұнасибетлерінің түзетмесіні істейлер. Чарпышманы бұна эсас оларақ көстермек да қолай ве онайтлыдыр. Яны мемуриетіні Украин меселелеріні чезмек үшін чекмесі ве бойле етіп бағының құрылмасы да қолайдыр. Романия пайтақтында күтлеви наразылықлар кече. İnsanlar қабаржылық үшін жезаны сәділештірген қанунны ләғу етілмесіні талап етелер. Яна кемиет бір ай әвелсі çalışmaға башлады, ве наразыларының талабыны еріне кетірмеге istemiyorlar. Herkes gibi biz de buraya toplanarak hükümetten bu kararnameyi geri çekmesi ve istifa etmesini talep ediyoruz. Bir gecede ortaya çıkardıkları bu tasarıyı geri çekmelerini istiyorum. İstifa etmek yerine kendi işlerini yapmalarını isterim. Çünkü seçimle geldiler ama gözümüzün önünde çalıyorlar. Romanya parlamentінің қарары Avropa parlamentінде дебатлар себепчісі oldu. Avropa дипломатлары ресми Бухарестіні қабаржылық еле көрешіні тоқтатмамаға чығаралар.
Bu tasarının iptali için 10 günümüz var. Eğer bu süre zarfında hükümet kararnameyi iptal ederse yürürlüğe girmeyecek, dolayısıyla hukukun üstünlüğü zarar görmeyecek. Avrupa Komisyonu, üye ülkeler, Amerikalı müttefiklerimiz dahil herkes mevcut hükümete geri adım atması için baskı kurmalı. Hizbut Tahrir işi boyunca kabatlı olarak geçken Ремзи Меметов kadılar işten boşatılmasını bildirdi. Sebebi Rusya jurnalisti Anton Naumlyuk'ke mahkeme oturuşu devamında video çekmesinin yasak etilmesi. Naumlyuk Facebook sayfasında bildirgenine göre sanki dersin Kırım mahkemelerinde video çekilmesine razılık alması pek kıyın işlerden biridir. Bahçesaray dörtlüğü olarak adlandırganlar tarafından yollanılgan hapiste tutup müddeti boyunca şikayeti bakıla. İşgal etilgen Kırım'da Krimskaya Solidarность adlı cemaat birliginin toplashıvı ötkürülgendir. Adliyeciler, hukuk ve Müslüman olgan siyasi mabüslerinin akrabaları olarının hapiste tutup şartlarını muzakere etkenler. Yakınlarının ömür arkadaşları ve analarının aytkanlarına göre yakınlarından kimler Rusya'ya yollanılgandan asla haberleri yok. Advokat Edem Semidlyayev'nin kaydetkenine göre Kırım hukuk koruyucu Emil Kurbidinov'ның yakalanıvı Rusya'daki bütün advokatlarını rahatsızlamakta. Eğer 4 ise demek 4 olmalı, 20 kişi olmamalı. Hapis şartları sanitar ve gigiyena şartlarına uymay. Ребят также лишают питания. Балаларны аштан да марум etmekteler, sabadan olar aşap yetiştire almaylar. Uylama halinde olar mahkemede olalar. Bizler bir oturuşta olarga aşatmalarının bağlı şikayet etemiz, ya da sizoga alıp getirmeleri hakkında aytamız. Lakin mahkeme bu işke kirişmegen akta ilan ete. Mahkemede olgan insanlardan o Rostov'da bulunganını ayttılar. Men görüşmek için ariza yazdım. Daha cevap yok. Bana kimse cevap vermey, telefon etmey, haber yok ve o aslından da mı yok mu bilmeyim. Очень много адвокатов звонят, связываются. Pek çok advokat telefon ete bağlanalar. Çünkü anlaylar. Bugün advokatını Kırım'da yakalasalar, yarın Peterburg, obrысы kunde ise Moskvada yakalarlar. İşgal etilgen Kırım'da Akşehir rayon mahkemesinin kadısı Ukrayna falcısı Vladimir Balukh'ның hapiste tutup müddetini Mart'ның 4'üne kadar devam ettirgendir. Keçken senesinin dekabr ayında Vladimir Balukh'ның evinde tintüv ötkürülgen son o yakalangandır. Onu kurşunlarını kanunsuz zıt şeklinde saklanmasında kabatlaylar. İşgalinin başından Balukh'ның evi üstünde Ukrayna bayrağı elpireydi. Keçken senesi dekabr ayında o korasına Nebesная Сотня sokağı yazılı levhanı yerleştirgendir. Kırım'da yaşlar arasında uçucu Amithan Sultan hatırasına bağışlangan kureş yarışı ötkürülecek. Yarışta çeşit çekimde 15'ten 18 yaşına kadar olgan oğlanlar iştirak edebilirler. Yarış Buyukonlar kasabasında ötkürülecektir. Saat 9'dan iştirakçiler kayıttan geçmeliler. Saat 11'de ise yarışma başlanacaktır. Bu bizim sonki haberimiz edi. Safiye Ablayeva ile Nevbetteki Zaman efirinde taze haberler seslendirilecek. Aterden ayrılmanız. Görüşkence.